Mosa en Christ bless, mina officer Ezra. Today we go in one topic, zelfmoord. We look sa a Bijbel etak Abra zelfmoord. Oké, gim abuku fu Deuteronomium 7 vers 6. Want zij denken sa, a people fu, de zogenaamde blakke mananga ingi, de shiden sref lagi morolek ala volk tap grond tapu. Yeshi? En daarom je tak a zelfmoordcijfers, te luku Facebook, te je sumai kirden srefi, da je tak na blakama, na ingi. We kiru sref furu. Ko luku sa a Bijbel tak Abra Dati. Gima boek of Deuteronomium 7 vers 6. A boek of Deuteronomium hoofdstuk 7 en vers 6. Bikasi, you de wan santa people gi masra you gado. Yeshi, blakama na ingi, una wan santa volk gi masra you gado. Yeshi, you na wan santa people, lees godoro. Masra you gado, ben verkiezen you, lek je wan spesrutu volk gi hem srefi. Gado verkiezen a blakama na ingi lek wan special volk gi en srefi. Mopo fu sang, leesi. Kom mopo fu ala volku diside na tapu grond tapu. Mopo fu ala volku di de na tap grond tapu. Ala volk sa de na tap grond tapu, gado kiese a blakama na ingi. En a mapotu apart, u de special gigado. And if you, like blaka mananga ingi saptak you de special gigado, inobo go Kiri Joe-Srefi. Inobo drink san Kiri Joe-Srefi of go anga Joe-Srefi. Omdat ino sap sumana you, make ti de ye do de san disi, Kiri Joe-Srefi. Yesi? Gim abuku fu 2 Esdras. Koluku sa gado tak drape baka. 2 Esdras 6 vers 54 tanga 56. Yes, you want voor pleeg zelfmoord. Gewoon je kies een praxeri tak im Kiri Joe-Srefi. Sa a Bijbel leru faf handel desan dat. Want in a Bijbel smabe de sa be wan pleeg zelfmoord. Yes, we bewijzen na a Bijbel. Ja ben? 2 Esdras 6 vers 54. Lees je. A boek of 2, 2 Esdras chapter 6 verse 54. And after this, Adam also, whom thou madest Lord of all over thy creatures, of him come we all. Yeshi, gado mek Adam, fu de basi tap alasan sa gado mek tap grond tapu. En uit Adam, ook mopo. Alla volk mopo uit Adam. Lees godoro. And the people also, whom thou hast chosen. En a people sa gado verkiezen, mopo uit Adam. Suma gado verkiezen. A blaka mananga ingi, sa gado ekar Israel. Leesi. Verse 55. All this have I spoken before thee, O Lord. Leesi. Because thou madest the world for our sakes. Gado mek a grond tapu gi a blaka mananga ingi. A grond tapu na unu, na tir grond tapu. Ma di uno sap suma na unu, uno wan tek upresi. Mek we shitak, we shref lagi, morolek alasan. Yes, we go pleeg zelfmoord. Yes, e do want to sansa no fiti fu do blaka mananga ingi. Lees godoro. As for the other people, En fu de tra volk, de tra nazi, koluku sa gado tak abradeng. which also come of Adam, Det mop of Adam tu, leesi. thou hast said that they are nothing. Gado tak de tra volk na next gigado. Yesi? Na next gigado. Gado e broko ede nanga a blaka mananga a ingi. U de bradaf aiwasi e broko ede nanga a people gado tu a blaka mananga ingi. Daarom mekwe gwa strate koi baru. Taku drai kona a wet fu gado baka. Uno Joe-Srefi lek wisi wasi san. Uno Joe-Srefi lek soso san. Una de kounu nanga de prince nanga de princess tap bron tapu. Leisi? But be like unto spittle, and has likened the abundance of them unto a drop that falleth from a vessel. Yesi de trafolok de lek spiti gi gado te spiti na gron ay drei. Gado tak na so de trafolok de. En ook tu lek wan druppel say fadon fu wan krang go na in wan embre. So gado esi ala de trafolok. Den a noti in gado ay blaka mananga ingi. Una a volk fu gado. Gado for kise Una a santa people, a santa siri. Go fu drape go na Jesaja 43 vers 3. Nou, gims eerst 2 Kronieken 9 vers 8. Yes. 2 Kronieken 9 vers 8. Koluku sa gado tak Abra apistori dati. Abuku, voor 2 Kronieken, hoofdstuk 9 en vers 8. Lees je?
blessi fu masra yu gado. Disi ben abi prisiri nanga yu. Blessi fu masra gado di aprisiri nanga blaka mananga ingi. Leisi? Fu seti yu tapu hem kounu sturu. Fu da kounu fu masra yu gado. Leisi? Because you gado be lobby Israel. Suma gado lobby? Because you gado be lobby Israel. Gado lop Israel. Gado lop blaka mananga ingi. Leisi? Fu seti them faster. Fu set you faster. Fu set you faster gi gado. Leisi? Fu Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. a boek voor Jesaja hoofdstuk 43 en vers 3. Leisi? Kasi mi de masra yu gado. Da santa wang voor Israel. You verlusu man. Gado na ufer lusumang. Israel gado na ufer lusumang. Yesi? Gado offer lusu unu. Politiek no offer lusu you. Yesi na gado offer lusu you. Leisi? Mi bengi Egypti voor you pai man. Nanga Ethiopia, nanga Siba voor you. Yesi, if you saptak gado ogi libisma fu ede. Dat sayde ye broko you ede nanga de sani grontapu. Yesi furu sani. Sayde mek yesi ablaka man nanga ingi Kiri Joe-Srefi. Na door depressie. Kan je wansan samit den ap chiten bijvoorbeeld verkrachting na wanfding. Kan je wan dame de verkrachting ay broko ede nanga san dati te anoma moro ane go takanga sma isha go Kiri Joe-Srefi. Ook tu monitori kan je de puria uroko of ina money yo go Kiri Joe-Srefi. Yom luko sapsa ina gron tapia rif ding. Yere paranam de drink san Kiri Joe-Srefi. Anga ook tu na leiding drape seref de gofen wama de ine oso. Yesi? Fu agron tapiari. Ano uyari. Leisi? Vers 4. Sinds you ben diri na enemy ai, you we abibunem. Yesi? Israel, blakamananga ingi una wan dier volk in gado ai. A gado samek himel ang agron tapu. Taki una wan dier volk ine ai. Daarom mek ama verkiezen ook mopo fu ala de travolk tabron tapu en ama potu aparti. Fu go pleeg zelfmoord Kiri Joe-Srefi anoa optie. Anoa optie. Yesi draai kona awet fu gado. If you pleeg zelfmoord, ino sapsana verlusu, ino kies verlusu yo go dede yaba te go dede. Leisi? En mi ben lobby you. Gado lop Israel ay taken ala de tekst zou leisi amai sortak ama lop you blaka mananga ingi draai kona awet fu you gado. Leisi? Fu dat ede, misagi libi suma Abra na you presi and people for you libi. Yesi, fu dat ede gado ogi libisma Abra fu wi ede fu forlusu unu gado ogo Kiri furusma. Fu forlusu afolk van Israel. Idoro vers 4? Yes sir. John Pogwa vers 7. Vers 7. Ibriwang disi dem kari nanga minem, because mi ben meki hem for mi glory, mi ben meki hem ya. Mi ben meki hem. Yesi, gado mek Israel fu en glory ede. Yesi, daarom mek uleisa eerste tekst Deuteronomium 7 vers 6 tak una wa santa volk gigado. Gima buku fu wisdom of Sirach 37 vers 14 en 16. Sirach 37 vers 14 nanga 16. The book of Ecclesiasticus, Sirach, chapter 37 and verse 14. For a man's mind is sometimes want to tell him more than 7 watchmen. Yesi, you leg blakaman nanga ingi, tok no boutapi egi verstaan. A moment sa you about tap you egi verstaan, a verstaan of your kori. Je denki sapsan moro gado. Yesi, je denki sapsan moro seibi machti man. Precies like sa a Bijbel taki. Tak de man, de watchman, de man sa ide na de toren ne luku te gevare. Ko je denki sapsan moro de man dati. Yesi, dus if
de praxeri equini verstaan dat you want go pleeg zelfmoord, you want go do dati. No, tak nanga wansma. A opsif you na tak nanga wansma. Maar no denk je dat je sapsani, a you egi verstaan, you take you egi bosluit. Dus you take you egi bosluit, go do sondu. Lazy? For a man's mind is sometimes want to tell him more than 7 watchmen that sit above in a high tower. Lazy? Verse 15. And above all this, pray to the Most High, that He will direct thy way in truth. Je ziet, begi gado, make apot you passi recht. Begi gado. Lazy? Verse 16. Let reason go before every enterprise, Lazy? and counsel before every action. Je ziet, sa gado etak giaso, amai sorry tak force you do wan sani, to counsel. Force you do wan san takangasma. Force you go pleeg zelfmoord, tak nanga wansma. A oplossing dena a Taki. Maar if you want take you egi besluit in die egi anu yo go do wan donsan. Want voor pleeg zelfmoord, tok na sondu. A wet etaki no ma Kiri Joe-Srefi inom Kirisma. Exodus 20, 13 inom Kirisma. Na inom gone. Exodus 20, 13 inom Kirisma. Dat zei de make you want pleeg zelfmoord na Joe-Srefi. Go na Wisdom of Solomon 9 vers 13. Kolukusa Wisdom of Solomon 9 vers 13 etaki. Ja ben? Yes, sir. Lazy. The book of Wisdom of Solomon, chapter 9 and verse 13. For what man is he that can know the counsel of God? You lek masma, you lek umasma. Ino sap arrive gado. Ino sap so plan gado ap nanga you. You see, lazy? Or who can think what the will of the Lord is? Suma sabi sana awanif gado. You see, if you be sabi sana awanif gado in you libi, talk that about the one sani, but you know sap sana awanif gado gi you di go pleeg zelfmoord. Ko luku sa a Bijbel etaki wo sorry one text go na Sirach 30 vers 23. Sirach 30 vers 23. Ko luku sa a Bijbel buku etaki na a Bijbel wi elisi. You see, blaka mananga ingi you history de in a Bijbel buku. You geschiedenis de in a Bijbel. If you want sap faf libi, you want sabi faf control you libi, kona de wet fu you gado. Lazy? The book of Ecclesiasticus, Sirach and the Apocrypha, chapter 30 and verse 23. Lazy. Love thine own soul. Hey, loop you egi sili blaka mananga ingi. Loop you egi sili. Lazy? And comfort thy heart. Remove sorrow far from thee, for sorrow hath killed many. Yeshi sari kiri furusma. Depressie kir furusma. Yeshi pour desan dat mopo fiu. Yeshi furusma te de stress dat I wan go sto apart. Wan teken apart. No, takru prakseri okwi you verstaan. Daarom atak pour sari en puru. Lazy? Verse 23. Love thine own soul and comfort thy heart. Lazy? Remove sorrow far from thee. Yeshi pour sari mopo fiu. Pour sari mopo fiu. Pour stress mopo fiu. Yeshi fugo sto you wang yo denki takru prakseri okwi you verstaan. Yeshi te you stress. Go mindri de brada fiu. Go mindri de saf you. Tak nanga de saf you. Tak nanga you brada. Yeshi do kouri ati bakatak no asansa you edenki no go doing. Lazy adete? Yes, sir. For sorrow hath killed many, and there is no profit therein. Yeshi sari kir furu sma. Yeshi en anoang opsi fu go do asan dati. Anoang opsi fu Kiri Joe-Srefi. Go na abuku fu Tori 16 vers 23. Vers 23 anga 31. Tanga 31. Koluku sa wang smabe wan do nanga insrefi in a Bijbel. Maar koluku fa a redder insrefi. Lazy. A book of Tori, hoofdstuk 16 en vers 23.
En die dem ben fonden na wan boom fasi, den ben fringi dem na ini dungru oso. Ja so etak Abra de apostel. De be fonde apostel en de be pot de indrungu oso. Leesi. En den ben taigi da wakti man fu hori den boom. Leesi. Vers 24. Die hebben kisi so een opdrachti, hebben trouwe dem na ini da moro dipi presi, en hebben tai dem futu na ngabuye. Leesi. Vers 25. Na mindri neti, Paulus na Silas ben begi, en den ben singi prijzen gigado, en dem trastrafu man be yere dem. Hey, furusma, te de gwin straf oso. De no do asanja, de no singi. Of kane do singi prijzen gigado. Furusma te yere tak isroto, as toyogo stoino a uku. Yo stress. Sa yo misroto yon. Maar de apostel ja be prisiri. Tak de masroto en de ma singi breiti. Leesi? En wan ten wan bigi at beifi ben kom, zodat die a seki da fundamenti fu da dungroso, en wan ten ala dem doro kom opo, en ibri man buye ben kon lusu. Leesi? En da wakti man fu da dungroso ben opo fu sribi, en die a ben si dem doro opo kaba, a ben puru hem horu fu Kiri hem srefi. Hey, a wakti man a dungro oso da mashi asanja sopsa, ama pure oru tak ma bif Kiri misrefi. Wan fosi, te be hor wakti gi strafu ma te de strafu ma lowe, yum saptak yo paina nga yo libi de bo Kiri yo. En a wakti ma denki tak fos de Kiri mo Kiri misrefi. Ma i denki na wa opsi fu Kiri yo srefi, kolu kusa a Bijbel o Taki. Lees godoro. Because ya ben prakseri dat die alla dem strafu man ben lowe kaba. Leesi? Ma Paulus ben bari tranga taki. Wan of de apostel bar tranga Taki sa Paulus Taki. No gi you srefi man Kiri. Hey, no gi Joe-Srefi ma Kiri blaka mananga ingi. No Kiri Joe-Srefi. Lek sami be Taki ano wa opsi. Godoro? Because we alla mala de ja ete. Leesi? Dan aben kari den fuchari wan leti kom. En aben longo na ini. En aben kom na nga beifi. En aben fadong na fesi fu Paulus na nga Silas. Leesi? Vers 30. En aben chari dem gonadoro. En aben taki. Mi masra. Sang mi musu du fu kisi fu lusu. Iere sa a wakti man Taki. Sang amus du fu kis for lusu. A wakti man no be kis for lusu ete. A wakti man no be sap a wet fu gado. Ano be du sa gado etaki. En if abe kir en srefi sondro fu kis for lusu. Ano bo fena te golibi. If you kir you srefi, sondro fu sap a wet fu gado, sondro fu dry kom bakana a wet fu gado, you no go kiss for lusu. You go dede. En dede, te you dede in you sondu fu kir you srefi na wan sondu, te you dede in you sondu, you sap tak akonu kondre ino godoro na ini. Lees godoro? En den ben pikitaki. Bribi na masra Jesus Christus. Hey, fu kiss for lusu blaka mananga inyi yusa edenki fu kir you srefi. Bribi na gado na masra Jesus Christus. Hoor de wet vind. Dat betekent hoor de wet de commanderi vind. Oké, kogo na laatste tekst 1 Korinthe 10 vers 13. Abogov 1 Korinthe hoofdstuk 10 en vers 13. No wan tesi ben miti boiti libisuma tesi. Hey, blaka mananga ingi no wan tesi emit boiti libis ma tesi. Leesi? Ma gado de getrouw. Gado de getrouw. Leesi? Disi no sagi pasi fu tesi samoro mananga da tesi asa meki wan pasi fu komopo zodat die kan verdragen hem. Gado no gi pasi fa tesi fiu moro you, fiu kir you srefi. Yeji, mananga a tesi au me kwa pasi gi fi kak mopo ine. En te you sa a tesi dati, yo sabi fa fler trawan ook tu sa ode in asem situatie di you bede. If zelfmoord, yo ma leer trawan ta, fu kir you srefi ano wan option. Fu tek you gilibi ano wan optie, je pot sondu tap sondu drape. Gado, you sap a uitleg van omdat san you ben meken mee. Dat je ma sor a trauma, je ma troostu a trauma fa kak mopo in a sem situatie die you bede. Fu en kak mopo inen. Gim a laatste tekst, Spreuken 27 vers 23. Spreuken 27 vers 23. Hey, u like de video? Like de video, deel de video uno. Una IUIC Israël koma kandrana in Christus. Gim a laatste tekst. A boek fu Spreuken hoofdstuk 27 en vers 23. Luku bung fu sabi fa yu skapu na krabitatang en luku bung na yu kau. Luku bung
na yu skapu, fu sap fa yu skapu, na nga yu krabita, na nga yu kautang. You, lekwa ouders, you abip chi in you also. Yum sab dep chinf you. Yum sabitak, hey, mip chi no gwenti de soyon. Fat chinf mi rustuk soyon. Fat chinf mi egedraak en srefi soyon. Yum mashi ayeyef ap chinf you. Yum mashi de reaksi fi yup chin. Fu yu kago takangen. Ma if gewoon ye libi yup chin, fa go ago ine check yup chin. Ino sap yup chin te wansan emiten te wansan epsa nanga e. Yesi, nanga this otak shalom, Mosa in Christ bless. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.